Leisi chunga thilkidang za chom tampi awmin hichi thilkidang ho hi Africa continent Egypt gama atamde in ahe tunin Egypt gam abaidos mun a thilkidang kimudo ho anasai ki no hite Egypt capital Cairo apat kilometer zanga agam thla ancient Egypt khopi abaidos kiti mun khat awmin hichi mun hi alangkhat kilometer som lakhat gam thla a leisi chunga vadung sau pen Nile awmin alangkhat chu nial phai a hi 1988 kumchun huipi hat ta khat anunung in hichi huipi nung chun nial phai la a thilkidang ta khat anasiam ho in a hi hichi thilkidang chu kumsanga alui thinga kisim kung leikhan ani chai a hetai a thilmu do ho het chin be nadin archaeologist hon 2010 kumin tu lai khang a thil lai na mancha za chum mangchan analai panun Nial phai a athil lai do uchu thildang hilovin fit som segi a saw thinga kisim jahas a hi hitabang nial phai la a jahas chu archaeologist ho alungu adon sa thein amhon jong akom avel chu a khul be un a hi le jahas khat se hilo jahas som la li ki tu chana line a ki koi nial la a ki vuilu nialin avu dan amu do un a hi hichi athilmu do chu abonin a khut do thei povin azi chu a khut hiluwa asit kha a hile athilmu do u thilkidang chu a khul be theilo diu a hitai hichi thingmu thla sample ho alauwa a khul lew kumsanga alui a hi dan a hedo un hichu giza pyramid sang a kumjanga alui tin a hi jahas chungchang thu het be nadin sonar scanning abolun 3D model in jahas limle agong chu mizo simu theidin anasim do un a hi hichi jahas hi tu ni geza mihim khut su kimudo la a alui pen a hin alaizin a hi fit som gup apat som sagi ki ka a saw jahas hi ato alu ki tu chana aki guldan ho amun ho avevin a hi le masang lai a hichilai mun a hi Nile vedung analom hiding in aging mo un ahin expert ho ananom povin a hi azi chu jahas ho vadung panga aking ating lew mun chum anga un kitu chanin a umji povin ahin hichi jahas ki mudo ho hi kitu chanin a umun a hi vadung panga tuizin ada tha a hi le kitu chana lodi a hi kitu chana muwa kon het do thei kha chu jahas ho hi ki po a ki koi thu hi di a hi tin expert ho chun a sejun chuzong le archaeologist ho chun amol a thang dan ho chu hoita in a holun a hi le hichi thang a chu Nile vadung analong khalo a hi dan a hedo un a hi le hichi jahas ho chu koiza hi za Nile vadung amuna hi analon kha alo le ipibola hichilai khang ami te chun jahas chu ahin pu uwa nial phai a chu akoi zu a hidem jahas lim chu 3D concept min hoita in atha sim kinun a hi le jahas mai hilo rowing vessel mi som thumwal towa azap namang cha a ki tolji kung ho a hi dan a hewin tu lai khang a rough boat khut tha ha na azap namang cha a ki tolji jahas ho to ki bang a hi akisim dan a design a khul be un a hi le jahas chu thingpi etam ta amang cha a khawa kiloi cha be a hi dan jong a hebe un archaeologist ho sei dan in hichi khanglaya jahas ho to ki banglowa za chombe a kisim a hi ativin jahas kisim na thingpe chu asung langa pat angle ki tu chana kitana kisim a hin archaeologist ho sei dan in jahas kisim ho chu avet hoina dinga hiti a chu thingpe ele khawmang cha a anasimu a hi ancient Egypt khangchun hitabang kung thupi chu mi khat inbo ananei the a hi hi chu ancient Egypt lengpa pharaoh a hi hitabanga jahas thupi chu manlowa nial phaiza thilse banga mo koi thei nei le go chu Egypt lengpa pharaoh bo a hi le lengpa chun nial phai a chu ipibola akoi sa a hi dem abaidos a jahas mystery chu het do theina din Egyptology hon akom avel dung hol gilna ahin nei pantawin a hi le hichi jahas ki buina a kon ki nai cha mun khana leiza ki sim in lenta ancient Egypt khanga apathinu a hi lo le
Farao aho naw hidinga gin mo khat asesa lejin avu den amudo un hichimuna chu kithoi na za chum chum chule gulnup ho anabol jiu ahi dan amuna leja kisim kungle bel chakhon hal tampi kimuho a kon het the ahi hichilei bel chakhon le kungse ho carbon dating abolun ahi le jaha somle li kisim laiza kisim jeng ahin ahi Egyptology sochun in chimsa amu uchu jaha somle li amu utochun kisam kaina anejeti ahedo un avelin jaha somle li chu kholchilna anei be kinun ahile jahas umna kobang ho chu che a kitu che chena jahas agong to kitu a kisim amudo un hichiku chu abang se hilo alhongjong che mama kitu chenin akisimin ahi ku chu abang le atul che a kideng a achung jong che mama kising a aluiwal phana achung sin chim tha hiding ahi Egypte chun mamis banga jahas somle li ho jong chu kumsang nga masanga anavuiwa achung sin chu avet hoina dinga limestone mangcha a plaster anabolu hiding ahi nel phai gama nisan limestone chu ahin khoting wa set ji a gala pat vet hoita su ji ahi pyramid jong akisa achai ti la chu hichi limestone mangcha a hi plaster anabolu ahi archaeology sochun limestone kela na hidinga agin mo naw tampi amudo un ahi Ancient Egypte chun limestone hi injep na le thille lo jep na a anaman jiwa hi pyramid jong akisa achai ti la chu nel phai gama songman tamwa to kibang ding a hi archaeologists ho chun kumtam pi zo in abaido jahas mystery chu a holdo tawin a hi jahas umna hi nile wadung in an ho pa khapoiti kichen ta in a hedo un akisim dana kon a het do uchu a hi le jahas somle li ho chu ancient Egypt lengpa ho a anahi a mat coffin a chu an koizu a hi le ipibola jahas chu anavuizu a hi dem jahas ki vuina a pat kilometer 1.5 a gamthla nel phai mun khatna chun masang a Egyptian leng ho ki vuina than khat amudo un lungdon na khat chu hichil han jong jahas le kongle bel si kim ho to chun aluidan akibangin a hi Than khu achun Egyptian lengpa pharaoh mami le a insung mi te mami jong amudo un a hi Egypt khanglai achun aleng pau apathin pau pharaoh athi teng azi asopi angai chengjong aleng pau pharaoh to thakhana khom ding ngai tu a amoho le amoho anaki that jiu a hi amohon ata sandanun lengpa to athi khom lew thinung hin khu a wanlam azo ting lew lengpa to akilhon lew alam unuma phat thei chang dinga ki gelu a hi ancient Egypt khang achun mihim khat athi teng anei ago sana dangka thilzo si to kivui thaji a hi jahaz jong chu lengpa athi nunga ahin khu a aman cha le dinga anavui piu a hi hichi chondan hi khonung Egypte chondan in ahong pang to pe in a hi Egypt leng ho pharaoh ho athi teng lew anabol si jiveti evidence tampi scientists on Egypt gam tom ho anamu do un a hi Egypt leng ho than khu a thil ki koi ho atam zo gucha hon achom chai jun chule mu do lo than khu tampi nial phaya kisial a umna lai jin a hi 1922 kumchun Valley of the King a gucha mi chom hon anamu do lovo lei noi fit izat ham khana thu in Egypt leng ho la a khat amin tutan khamun tum anamu do un a thana chu lengpa nei le go zo si ki koi chu to kha lovin ana umna lai jin a hi athil keula achun jahas lim som thum langa lang amudo ovin a hi lo le abaidos mun a jahas som le li banga lengpan thi zo nunga hin khoteng aman cha dinga ki vui a hi dem tu ni ni kho a abaidos mystery chung chang thu isei thei chanu hi chan hin a ki chai ki tai a chai na chan gei ne hin ngai pi zu in na chunga ki pa thu ka hin sei ki ne chule like share subscribe nei na bol pi ki nen tin ka hong ta ve ka ki pai